Ta continua conduci al COMELEC con di ila voters registration y asugun con el election officer del Distrito 1 Attorney Stephen Roy Cañete. Hasta na Abril 29 este año lang sila ay conduci con el registrasyon. Pero asugun con Cañete, desde empeza sila con el voters registration del pasaw año hasta ahora, bien menos pa siyempre el quien anda registra na di ila opisina. Asugun con Cañete, kapag sigun el di ila opisina para akomoda hasta 600 mga rehistrante kada dia. Pero este mga tiempo, tali lang sigun na 100 para 200 mga rehistrante el ta pwede sila akomoda kada dia por causa kay bien un poco lang el taanda na di ila opisina para rehistra. El di aton system of continuing registration ongoing ele until April 29 para ese na barangay and SK elections na October. El turnout di aton so far okay lang le. Hindi kadle abla kel spectacular manada. Asugun kun Cañete taman linga sa ele ke baka no baya ay mandalasukan niya también al mag-rehistrante na ila opisina na mga ultimo días del registrasyon. Ay disculpa ya también na COMELEC si hindi kanila todo puede akomoda. Kere también sigun sila evita ke na mga ultimo días pa del registrasyon ay prinsipya man hakot mag-rehistrante el mga oficiales del barrio igual cosa ya pasa del mga pasaw voters registration. El di aton kostumbre gayod espera kad kita last day. So para manada kita alto di aton turnout anda kami na barangay. Kay si aki lang kita na opisina espera nay kad hente anda, poko lang hente anda pati kada kita loaded si Liga L ending. Por eso as early as now anda kita na barangay. Para menora LD ilahakot Liga L last minute. Yabla pa si Cañete kay dolo mismo hindi interesaw manda registra aura el mga gente. Itaduda sigun ele ke bakat antisipa el mga gente ke hindi mas también ay pursigi el barangay election na Venedero Oktubre este año. Pero asugun kun Cañete, mas ventaha ya lang akalya pwede ya paaman registra ke man postpone man o hindi el eleksyon. El di aton election si Miratu 2017, hindi kita siya pwede man postpone para 2018 kaya prepara tamin kita para national elections na 2019. So 2017 is the last chance para man election kita. I think necessita tamin kita man election kay para cheneneboset de mga opisyales sinta na barangay. Mientras tanto, yabla si Cañete kay kada Miyerkules y Huwebes lang sila tiene voters registration na di ila opisina. Por causa kay kada Lunes, Martes, Viernes y Sabado, taanda sila na mga baryo para conduci satellite registration. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.